Pagkawa na bilang kalaw, sa mga rusik pa ako. Ito pa mo. Ang gaya lang naman magkuhan ng anak mo. So, magka-resident. Di kawin mo si Jinong Binsan, si Mara. Mo si Jinong Binsan. Tuhan, maging naman. Kaya mga ilan niya mga pagkata. Ito sila mo sa kabaran. Ako ang naik Ito ay siya ng pinagdibat sa ito ni Habiti. Wala naman na dito. Ano na dito? Wala. Ito sila kami. Nari-recheck mga yun. Hindi mo recheck mga yun. Wanda tayo. Sungirin mo na yun. Sino kahit nila na yun? Ha? Sino ba nila? Mga kwan na yung mag-ready kwan. Jonas. Basta naman yung kawan. Dumari naman. Awak ko na sa ano. Dumari naman ang pila-pila. Kasi ko pa nagpakay na. Kumusta laki ito nila? May tayo nalong ito na asmaat. Okay. Kaya hati siya ito. Ready na ba? Hindi mo pwede lahat. Dapat ko wala ng pera. Pero ba daw? Dapat mo. Kuya ni Roca. Yun. Kaya ako nagpipindit. May dapat ito nila. Bakit kung sa taon na? Ano yan dapat ito? Ayan, tanayin ko ang mga pag-iwalasan. Treat ko na rin. Kung ang bakal diyak pa. Ha? Ayaw mo pa ng diyak. Ito ang ulit ito na ito. Kasi kung ito lang tumutungan din ito. الله أكبر الله أكبر
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الفلاح حي على الفلاح. الله Aku nak berusaha menyambut tangan ini. Orang ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين العلي العظيم أحمده سبحانه وتعالى يعلم السر والنجوى وهو على العرش استوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله نبي الرحمة والهدى والشفيع يوم القيامة في كل من وحد الله واهتدى اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بالتقوى فقد فاز المتقون قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاتقوا الله عباد الله وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا بين يدي الله من وجد خيرا فليحمد الله من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه أيها المؤمنون عباد الله اسمعوا إلى قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد
والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Mauli mga umat Islam, ay nato kalupahanin kita niyo ipon sintuhan. Di kita niyo manjari ipunon sinbaran na to. Di kita niyo manjari ipunon sinapso na to. Di da kita niyo manjari ipunon sinpikilan na to. Naita, ipon sadya kita niyo sintuhan. Pabila na to tiyay maipon kita niyo sintuhan, masanyang kita niyo kabuhi. Aula-aula masanyang kita niyo adlaw kana. Dahil nga sa wabiyad to inutba ta niyo ayat Suratul Baqarah ayat 200 iban unum pa ayat hanggat 200 iban pito. Uno yanin baita kato taniw sintuhan kakuyagan nawihaon to anin tiya tengukan sintaw kakuyagan din nga tao. Sinakalan siya, sinjilon siya. Ampeng kakuyakan day nga Tuhan, nurun ala nur. Makasuok siya pasahaya. Inipon sin Allah Ta'ala, sumuok siya pasahaya. Bukun lumayo. Ilimayo day nga sahaya tigidlom. Dahil nga sababian, banta niya yung nakal niya, banta niya yung napso niya, banta niya yung syahwat niya, ipon siya sing kabayaan niya, bukon siya ipon sin Tuhan. Firman sin Allah Ta'ala, wa minan nas, aon dahil nga mga manusia, kalau kita niyo makalamudi, wa minan nasi man yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Aon din nga mga anak kapo Adam na kaunay wan simbihawon. Ingat nila imbaran nila. Nasa kalimbiyawon ingat imbaran niya, aulaw na badyo ko buaya. Nawayron na magbadyo buaya-biyawon. Amin lakot, suway na. Piyagtapok na si mga tao. Wa minan nas, aon day nga mga anak kapuadan. Ingat nila imbaran nila. Ingat nila man imbaran nila. In sila tuwi ipon sintuhan. Pagka sila ipon sintuhan, yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Diunit nila na, ingkabuhi nila, iwan sing kamatay nila, pakabayaan sintuhan. Naita, nagpapanjari sing kabuhi Tuhan. Nagpapanjari sing kamatay Tuhan. Nagpapanjari sing kagunahan sing kabuhi Tuhan. Kaya ingatan nila man biyad to, piyagtabarro nila na, ing kabuhi nila, in alta nila, ing kusog nila, in ingat nila, pakabayaan sin Tuhan, wala nila na diunit, pakabayaan sin napso nila, pakabayaan sin napsun inakal nila, pakabayaan sin pikilan nila, ibtigha'a mardatillah, ing kabuhi nila, ing kabatay nila, diunit nila na, pakabayaan sin Tuhan, kakuyagan sila kabuhi nila, iba na kamatay. Nalilingon na to kuno biyaw na ba? Kakuyagan kau sinanak mo eh. Amunin nilog ni maas, way mingi kasudahan.
Laong sinama, amo na sabi nilong na imbata, way ngini kasudahan. Nalarot na lang din dila ko pag ti kuno yan. Di saman jari hiwisaran bihad to. Inibisara mo sadya, inna lillah. In ako ring atuhan. Piyakari ako sintuan pa dunya, wayron na ako piyasaran. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sakali kita niyo kunulong ng mga anak kapo, biyaon nag-inna lillahi, siwa yan. Waisad diyan niya ayat tentu. Nah, maradatillah, kakuyakan day nga Tuhan, bangkaw ipon sin Tuhan. Na bangkaw ipon sin napso mo, ipon kaw sin sahwat mo, sarap sadya ing kabayan mo. Na sarap pagkaon, sarap pag-inom, sarap badyo, sarap pagpasyal, sarap sa sakatan, sarap pamayway, sarap di sila makaingat sing kuyag. Na ing kuyag ipon siya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Naunuwang siya ipon sintuan, binsa na siya. Binsa na siya magsambahayang adlaw Jumaat, binsa na siya magsambahayang subo, binsa na siya maguno. Way, pialuhay kaniya. Sambahayang subo, bati niya na. Nabiyahon tuan, suway maabot sambahayang subo ang pamatug. Na maguno, magtayak sadya sina, magbihan. Tiniyo kuno mga tuan. Impagtuog na to, kuyag. Impagbati na to, kuyag. Bihaon, matuog ya astulan. Magbati ya astulan. Mayta, ipon siya sin kabayaan niya, ipon siya sin akal niya, ipon siya sin napso niya, di niya akaruning kabayaan sin Allah Ta'ala, ing kabayaan sin Tuhan, ibtiha amardatillah, daotay ni kakuyag kay mo sin Tuhan, bukon mo daoto ni kakuyag sin tao, barhadat kau, ikaw iwan sin pagkahimo, dumaot, umangot sin kuyag daing Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uno pembeta sin Nabi katu. Wallahu raufun bil ibad. Paman sin Allah Ta'ala, beta sin Nabi katu, malasana kau habaran mo, maulong na kau habaran mo, labin la sa sin Tuhan kay mo. Nah, uno yung tanda, may tak malasa kay mo Tuhan. Inna Allah jamilun yuhibbu jabal. Inna Allah Ta'ala malingkat. Kalasahan ni malingkat. Bihawon mangiusog, inlagon babae malingkat. Maingkan ingkangin ni usog. Ang panay pagbantog. Tani walong na. Ingi ko usog, sa lingkat sinasawa ko. Nahuon. Kita isab, mangi kausog, hadlaw susungon. Halawang kubul, mangi daba kausog at tawaw no. Naon, mangi kausog yan. Mapindarabayan ng lupa mo. Amin asawa mo, piagbantog mo yun, malingkat yaon. Uno ba yaon, mahinang ba yaon, skeleton at tawaw no. Papagday ka kuno, skeleton, kawiban skeleton siya. Makabaita pa ka malingkat. Ilingkat kabayaan sin Tuhan, malingkat ha kabuhi, malingkat ha kamatay. Sa ini atod sintaw biyahon patta. Abi ay nilong ni singuran ko. Pagkita niya malingkat tukong. Mangway ka ba kanamul madtupa mo. Kuno kamulong na mag-ukab-ukay-ukay. Taan yung mga Tuhan. Sinindon niya ini, aun ending niya, aun alamat niya. Way ino sintaw sinalamat. Mamuka lang ni mga guru. Baitaan kita maray ng kiamat. Na. Inna Allah jamilun yuhibbu jamal.
Uwos na kita niyo pialingkat sintuhan. Ini kau kumilong malingkat sa kan. Nasa kalituhan mga doktor long na kumpas mo. Amin ilong ko kumni ini. Biadim bahay nilong na ini ka. Mahinang biya pusok lahot. Biya ilong milikan, biya inong Arab. Sinyan to na siya wetan sintuhan. Lakad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Way siya nagrida. Way siya kiuhan. Tayan Tuhan. May mahalong nilulong ko ini ilong itang-itang. Nauna kaibanan mamituko, tukuhon. Taniyo mga Tuhan. Inna Allah jamil. Inna Allah Ta'ala malingkat. Uwos na pialingkatin langit, pialingkatin darat, pialingkatin katantan. Sa inumbul hambuk pialingkat niya, ibadullah, ipon niya. Unil lingkat kabayaan sin Tuhan. Mapakay na to adlaw-adlaw. Hikain siya. Jamalul badan, lingkat simbaran na to. Natuanin kaibanan magbuhat basi. Inway pa siya nagbubuhat basi, malaggoy buli niya. Nagbuhat man siya basi, way nabuli niya, di nakabakan, bang nakapakain. Inin limagbo. Ilingkat kabayaan sin Allah Ta'ala. Hantaran na to magkahi. Jamalul badan, lingkat simbaran na to. Uno yan. Magkakunahan imbaran na to dua. At-ta'am wa syarab. Magkakunahan pagkauni bang paginom. Kaun sadya kausin halal, inom sadya kausin halal, malingkat imbaran mo patuhan. Sa kalituhan, lingkat sintaw patao, maas-maas. Sansay nilong na maas-maas. Hikapagguna pa. Uy, maguno ka magguna. Simingod ka Yahudi ba Nasara, magtara na babawsing gumini. Magdulsin napso, magdulsin syahwat, magdulsin pikilan. Naasuwin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ummat mo malaas, biya din yung pangilahan. Amin tau maas, buhi, biya din yung pangilahan kanila. Man tala umruhu wa hasuna amaluh. Impangilahan ko lang na umat ko. Bang abutan sila sin kalaas. Magparayaw sinhinang. Bukon sumupo Amerikan, haulta Europe, pas is pas. In limabay na. Ayaw, kuri kay limabay. Uninway na muna hinang kabata mo, kabayaan sintuhan. Pagparayaw ka. Sa babang Kevin, wana kapo mo. Isa-isa mura na kabin ko matunggatos tao. Mantala umruhu wahasuna amalu. Nagparayaw sinhinang. Amuan yung pangilahan. Naimbata bago yung pangilahan. Qalbuhu mu'allakun billah. Nasa api ibadatillah. Simulig sila nagtagipon patuhan. Inatay nila timataalok pakabayaan sinallahu ta'ala. Lingkat. Nasa kalituan lingkat sintaw iwan taon, piyas pasan sintaw biyaon. Sa area pagtiaunan, magatod sintaw pa. Magatod sin pantalon. Magukay sin tatak sin sinturun. Tayo yung mga tuan. Bangkaw ko, kan lingkat sintaw patao. Uyuman sadya kao, wayra pahalahil kay mo, nagaabbo kao, nagaabbo siya, kadto na kao, palingkat, dihilan kao, sintuhan pahala. Ini karuah. Lingkat kabayaan sintuhan antara na to. Zamalul qalb. Lingkat sin pangatayan. Unin lingkat sin pangatayan pakayon na to.
Al-hubbu fillah. Atay malasa magtuhan. Tani mga tuhan, naglalasa ito yung katantan sa lasa hikangi. Al-yakin. Yakinin atay niya. Nagsabayang seriya yakin. Mana sin yakin di niya akaruning kabayaan niya, kabayaan sintuhan. Nampayan kawan minit din utba, biya sinuay nakatugdong kapito. Sabang magkita basketball, hihinglaw. Makauyo, malalaw na maingat. Maingat lang ng kuwan nga to. Amin. Ang grupo nila magkita basketball. Imastal, mag-absin, do adlaw. Bang final na. Ito iniyo po yan. Inagina nga upis, mag-half day, final long niya. Ito kuno yan. In umalot patuhan, wayron umabsin din nga school. Taan yung mga tuwan. Na, lingkat simbaran, lingkat sin pangatayan, al-hubbu fillah, wal yakin, wal ikhlas. Pagihilas kau patuhan. Malingkat kau antara mo iwan sin Tuhan. Hikatu, jamalul aql, lingkat sinakal, unin lingkat sinakal, al-ilmu, wal ma'rifatu, wal fahmu. In akal malingkat, tujuh patuhan, taga panghati siya, taga ilmu siya. In ilmu kihatihan niya, amin ilmu kabayaan sintuhan, hikapaglaki niya patuhan, hikapaglaki niya papagkain niya, bukon simbihawon. Hikaupat, jamalul fikr, lingkat simpikilan. Dukay inakal, dukay impikilan. Ilingkat sinakka simpikilan niya at tadabbur. Diurungdungan niya imbayta sintuan. Dia unin diurungdungan sintao. Aun na isablong na bago sekretary. Aun na isablong na bago dongdongi imbayta sintuhan. Haparman niya udkhulu pisilmi kapa. Sud kamu pamasanyang. Nabi ako nagtataka din tao, kuno ba along na ukabunin ni si Imyaud? Maas, kami lang na inauna, nauna din na mo senyor. Nag-wheelchair pengkaimanan. Na, wala di undungan sintaw, imbiyata sintuhan. Hindi yung dungan da sintao patta. Wala di yung dungan sintao ayatul kauniyah wa ayatul syar'iyah. Wala di yung dungan sintao yung calamity. Kaya hindi yung dungan sintao kabayaan niya. Hikalima, jamalur ruh, lingkat sinyawalihan. Amo ini ni wayruntud magatud. Uno, malingkat din nawalihan niya. Sa ini atod sintaw biya, unulong ng pantalon bago. Maas. Magtupatawin aturo namin di display. Ilingkat sinyawalihan ni Kaisa. Al-imanul amik. Pagtuhan marayaw. Malaw min pagtuhan niya. Makna malaw min pagtuhan niya, di siya masasat sin pangatun, di siya masasat sin pangdungog, di siya masasat sin sarap. Sa babadlaw susungon, immatata sumaksi agin katu. Maita, siya numatod sin kataan. Intay nga ta sumaksi agin katu. Ingim paisan ta sumaksi against kato. Iti kuno yan.
Na inyawalihan malingkad, maingat magtuhan. Naing kulang kato taniubyaon, maingat katahan sa di maingat magtuhan. Pangaddi bata-bata lang na rukun ni manunong. Sinim makao na singkatan rukun pagiman. Kurikin rukun sin sambahayang mo, bangbukon kurikin rukun sin pagtuhan mo, larak na kataan. Nakita niyo, ang sambahayang playboy. Uni sambahayang playboy. Ittaba'u syahawat. Ada'u salah, wattaba'u syahawat. Ubos niya magsambayang, larakon niya rin sambayang niya. Uni ni paglarak niya, agaron niya rin napso niya, agaron niya rin kabayaan niya. Di niya ra agaronin biyayta niya halong sin sambayang. Hapag ayil sa jamang mo iyakad, piapas na sintuanin dosa mo. Inhulog sintugig, makad. Biyaon tuwa nag-ail, bangaw lumabay majurid, biyadon hanin leog. Tinyo kuno. Di talusunin pag-ail, batalon magbalik. Nagsasambahayan siya kimatingog yung cellphone niya, larakonin sambayang niya, basaw ni Nuno, tumakbil magbalik. Tinyo mga tuan, ada usala liarakin sambayang iniagad niya kabayaan niya fakhalafa min ba'dihim khalfun ada usala wattaba'u syahawat fasawfa yalqawnahu ghayya. Ingkasungan niya yan harap pamangi mainkan aong beta niya patuhan alam sambahayan muna Allahu Akbar manasin Allahu Akbar malagawing kabayaan sin Tuhan deng sin kabayaan ko. Saka libialis kat niya. Malagawing kabayaan sin napsu ko, sin pikilan ko, deng sin kabayaan sin Tuhan. Beta niya sambahayang Rabbi fili warhamni wa apini wa puanni. Tuhan ko maapa ako, ampun ako, tabunin kasi po. Halam sambahayang palialarak niya na asal. Dahil nga sababian pawailun lil musallin. Siksaon sin Tuhanin nagsasambahayang. Natura ko na yung sambahayang mo. Sambahayang namayta kau siksaon sin nagsasambahayang kau. Allazina hum an salatihim syahun. Sabab di niya ra agaruning kabayaan sin Tuhan at sambahayang. Piyapahil-pahilin waktu. Piyapahil-pahilin sara tungod papagsambahayang. Nauno na yung sambahayang kakuyakan sin Tuhan. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. In sambahayang bang mo iyaka din kabayaan sin Tuhan. Di kau matud pamangi. Di kau rumungog pamangi. Di kau misyara pamangi. Di kau kumaun pamangi. Maita mabuka kau ilingkat kagantian sin bukun lingkat. Di dihilan sin Tuhan pala. Di da makarihilin tau pala. Uno pa. Ilingkat sinyawalihan. Muwahidun billah. Nanghinunggali na tayo niya pa Tuhan. Halapan, hahinang, iwan ha pangadatan. In kusog sin syaitan mana sa tatao in nagkangi mo na pangadatan. Maas bukon na maadat. Magmaap man kamo. Bata bago bukon na maadat. Nauna yung pagadatan sin bata bago, tunang niya. Bangka kitanin tunang. Isan nagtataykod para hanangin. Maas pagadatan niya, tunang niya ra. Nag-uuyom, malayo pa. Diya lang niya ari adsin ko ang kuyad to. Sa yung kampong niya, ayat tulong ng kampong ko, kuripot, kaya kain hula na mo, kaya kain tianong na mo, kaya sarang yato subuhon niya. Makadarihan da kani, humbihan silahing ditong. Kitan. Naabot na nagbuno sa way inu-inusin tao.
In kagising syaitan na nasat. Na. Nang hinunggali siya patuhan halapan unin lapal la ilaha illallah wairun tuan manas bila ilaha illallah nga may nat pamapun way mengkan timbangun yaun in pahala sil lapal yaun lapal saja iwan sil langit iwan sil lupa iwan sil luun niya irad na kita niyo mapahala in lapal yaun jaway no inosentao nagtatangad bang mapatay, mga kulong na mapatay, mga anak ka po, ay ni magtahalil ka ako. Nakurida sun si magtatahalil. Inhambu kang po magtuoy. Taniw yan mga tuwan. Hikato, ilingkat sinyawalihan at ta'atulillah. Di niya pagtaatan imbaran niya, di niya pagtaatan sisiw-siw tao, magtaat siya patuhan. Wa atiullaha wa atiur rasul. Wal ibadah ini kau pati kalingkat sinyawalihan niya pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amad tu mga tuhan ilingkat beta sin Tuhan. Nah, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ibtaga min ghairihi adallallah hisiusin tau dumaut lingkat dugaing ding hana sabutin ni way hinang niya kurik ayaw pari rung in rung damisaning kurik rung damay ta atulan kabayaan niya niagad niya wa man adallu mimman ittabahawahu bighairi hudan minallah ingkatahan laung mangi sa insangi ngi laung amo hindi magad sing kabayaan sin Allahu Ta'ala piya hatud ni hakanabihan iwan hakarasulan dahil nga sababyan parman sin Allahu Ta'ala ittabi'ul mursalin agarani usadya impang hindu sing kanabihan naghatud maung kaniyo aula na ing kahinapusan Nabi Iwan Rasul. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa likaffatil muslimina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wa ba'd. An Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ala adulluka ala amalin yardahu Allah wa rasulah. Qala bala ya Rasulullah. In Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda pahamok sahabat. In akin niya mabaya kakao tunyukan ko inatay mo inakal mo imbaran mo pahinang bang mo mahinang kakuyagan kau sin Tuhan iwan kakuyagan kau sin Nabi mo sa kalituan kuyag na sin tunang konsumlong na magkita kami ban sin tunang kulit wa kisisi lisag siya min pag-ukab sa gupat pa sin lapitad lawati na sa magsambahayang di magbati
Sembahyang subuh, yan tunay pabayta sintuhan, as-salatu khairum minan naum, marayaw magsembahyang dahil si matungog, kaunin uno, masarap lang ni magtugog dahil si maguno. Inagisin sahabat ini, bala, huun ya Rasulullah, baitaan kamuin hinang. Baitaan na kakuin hinang. Hinang bang kumahinang, kakuyagan ako sintuhan, iwan sin Rasul niya. Tijaratan lantabur, usaha rin magkalugi. Sa kalimbiyaon, usahon sin tao, usaha lugi. Nauno yan tuan, tenguwi. Bala ya Rasulullah, qala sallallahu alaihi wasallam, hikaisa, sil bainan nas, ija tabagadu. Hatulay manusia apabila sila nagsagga. Atin suway pagkasilasa. Usog. Suway na lasaw ng babae. Makaw namang lasa hatao. Usog. Biyahon tuwa ni mga usog, di misan uyumanin anak. Sa imbukon niya anak simbakay niya, sapu-sapunin pangugkukan sa anak niya, mataud anak ng darada hamaas. Bangin anak ng darada kanama niya, aon mataud babae ng darada hawanan niya. Misan sa dyan atod sinusog hasawan niya kiyukuyagan, dihilan pahala sarak ka. Tiniw kuno yan, mataud siya nalawa sarak ka. Piagdunit niya imbaran niya, paway sarak ka, way pahala. Silbainan nasa ija tabagadu, hatula sugpatay manusia apabila sila nagsagga. Nahisiw muna, bangaon pagsagga na lambay, hatula muna. Pwede ikaw manghatulin halaw mo larak. Paano yung mga tuwa? Hikaruak. Silbainan nasi jata pasyadu, hatula iwan sugpata apabila manusia nang larak na sinsara sintuan. Doktor kau, pangubat kau, engineer kau, mastal kau. Ay ni ulara kain sara sintuhan ubos nabi ubot ng akumi. Kaya parahan na nabi nakaunahin kamuhaulihan, ay ni ulara ka. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Akad na sadya kamu. Nabangaon ng larak, hatulan niyo. Sugpatan niyo. Tutuan. Kakuyakan kau sintuhan. Hinikatu wa qarrib bainahum ija tabaadu. Bang sila naglawak na, nagbugto na uway, nagbugto na pasugpatan, hinanga ini kapagpo. Hinanga ini kapagbutot magbalik. Wa qarrib bainahum ija tabaadu. Hinangaing karayawan sa bukon di nga pikilan mo, kawain lingkat bang lingkat, kawain sarap bang sarap, kawain kuyag bang kuyag, kuyag daing Allah subhanahu wa ta'ala. Bang muyan na hinangimbihan dagbus, amaluka baraka. Ingkatan hinang mo papagbarakatun sintuhan. Ingkatan sinsuara mo papagbarakaton sintuhan. In resulta sin barakat. Pagkasi ibang paglasa.
Pagampun iwan magkagunahan kita niwa masana to ini. In syaitan Yahudi, iwan sin syaitan Nasara, kita niwa rakumanin larakun. Pungun nila in sara sintuan, sa di mapung. Pungun na nila, yaon din lana, kaso anda magbalik. Ayaw na tuhi asagin lana yaon. Misan nila pungun, kaso anda magbalik. Na, kaya ingatan nila na pungun, inigon nila rakuman lana. Sabab misan pungun, bangaon dala na, kasuan nila ra magbalik. Nauno yan, subay mabarakatin hinang na to. Subay mabarakatin waktu na to. Subay mabarakatin atay na to. Bang mabarakatin atay na to, malingkatin hinang na to pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Bang malingkatin hinang na to pa Allahu subhanahu wa ta'ala, imbungan niya magtaayon kita niyo pakabayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Sallu ala nabikum fa inna jalla wa ala yakun inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارض اللهم عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بأفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهوديين والنصرانيين وجميع الطغاة والمفسدين في هذا الأرض يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا في من خافك واتقاك واتبع رداك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر الإخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا مبينا وفتحا قريبا يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم دمر جنود الشهاينة ومن شايعهم. اللهم دمرهم. اللهم أهلكهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا حول ولا قوة إلا أنت وأنت رب السماوات السبع ورب الأرض العظيم. ادفع عنا البلاء ادفع عنا البلاء ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والصدائد والمصائب ما ظهر منها في بلدنا هذا خاصة وعن جميع البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله